الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي فعلا وانا انتيا وانقات وقوري لك فاهم لما كنت تفسيره نعم لما نسيقصن يسا تلنا لما كنتيني تلنا يا سورة أتطلت كيدا المكم تكالهن لغة يا سورة النساء على الربي أنا لفا مسابو نورنا يا سورة المائدة لا ده سينغدا سورة المائدة من لا سورة منيشن شيء من دينك wala ti tamti wasan kalam ne fomik tamti mbewa wo so fa gille ya sharia wa yala ti droit de la go wo so e mani wo to ra mani wo to ne boy bondo vie sociale la génitale vie mais la talentese wala donc ti tamti le mike isura ya sa le la masura ni sigiya walum wala yi Qur'an la hansik bil halan wati gasawa ala rim surat al-maida ala masura min hisiya wal maqwa kitam ta point mansuha kawa wa point quoi la ayara min min betweti ayara yikamo wala bamburo kawa ni ba kabe woto menga surat al-maida ala bale sura min huwa ya wal ma ya ba min yikir qurra kay patin wa ya woto mi tule yikala mi yase kita mhambi me powder usko na dille sana singir karunga mosaisa ilmi kamti suratul maida ampasne sangome sharia wa yala fajilla mi kamti abahalle mi kene bonna kwa aqida wa yala paase bale aqida wa men yala gwama woto usqa ya mak sura ni hisig makka menga maza yala bambane bale inti wa be makka nambora men ya ne di mo ngana yala halazula ya men kwa itamti beno sura ni hisig makka bam yala usqa fa bam gomda ya boyo ko limo ngawengo wala akida wa wenge talentese ala donc la sura ne aham gomde sheri wa yala fajile ale ba hanche yala ba mafajile passe la woni ti sura aguga boy yala wosoko nan l'islam ko inshallah. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Bismillah aletina singar karwa ne wannan yore mbori karwa albaraka ene wannan yura bon albaraka bale wannan yura ton sika beti bon barakum bebe de na yiti ton me to ma pa baraka ton me singra ne wannan yura ko na yiti to ma pa so wannan yura lo horon ponche arrahman ni ya dini wala sida ti dinwa yol so son gubu naaba dini kan wannan yol so ka bakke to do wen la hanka to do wen ko et fa yil ta wannan yol so arrahim ya bon saneti ni banjue naaba wala sanameti ko ila har yo so son guru naaba ne mi son wela ne mi al tiom daro nan yo so be no nan ti ngamba metia ne ni beram hon ko sin ne wande kalbi ne ni wen na yaafi woni ne bebe no alaka tuye la wonna mena ne yo so na yaafi ram ko bilia bambala nan pamla amma duni kan ne fa jil pam dam ko huwa ya saba pam nan yo so يا أيها الذين آمنوا يا يمن ابن سبرمبا سنقوم سيدنا ونعم أوفوا بالعقود la pirsia alqawl damba yamman dik alqawl bi pirsi etilmi mi hilong hayde alqawl ya nenga yibo wala côté yi ko alqawl ton wonam suko alqawl mbewene wonam na dik alqawl ne ton hale wana ya ba adam labnan mon fajil yisi wala te alqawl kan ya mun suk alastu bi rabbikum qalu bala kama am la yamsaba dinir fa ite ya auto sakam ko wonam la saba
donc yela alkawal pipi le por ma hatun na mulgi ton mo ha bal tun sakya wonna amla tun saban sewa won he sabu ni so mana dil won he sa tirman illa man ya boy ton ne wonna am suka alkawal ram lo ton son pi ton ne taaba yesa ne fam li kra alkawal e ton ni sha albanen taaba wala em jem taaba nan tum to ndi ka alkawal ram ba donc fam en pi de fa anti ta ton ne rum so men suka bal ton ne rum sa siti kwam kabe ne la yalme bate alkawal la folikin ha e wala fo hay kintigan da rumu nawa wa yalo hazak ala e feti heligidan da wa ne hazak wa e la fo ne rumu su ko alkawal la ham solo be be ko ba rungu honna be wa braza hatala ko le ga wa ne hazak ko don yem ti fo na moro taliba pa riban an shebo don ka ri la ba ta hanki ne ko e wa ne biam hadisi hun yo ko ta ki bugume ni sababa waya ha shebin go gaba hatali tingo chinen ko mako na lil alqawl waya safadun sama mo piz ba alqawl nam uhillat lakum bahimatul an'am il wanna manam ti halal ho yamba ne marumsa guri ba halal il ne marumsa me ya nase wala niga bonna yukma bose le pisi bama hawo bon an'am bambane abna sakwa lil bam pour me la zaq hame yaqasda illa ma yutla alaykum wala sanka of hankar mun wilgo yam namba bala re tirum humbe wilgam bamara makarite il hanka bamba ane ibamme abnan to so la bon même sura pour mbal ko ayram ni so wat pour mbal inshallah ghayra muhilli sayd wala lab kamane ti taw so ya halal ne yambane wa antum hurum yam hawa be boy be haram po ihram po wala bale hampale ko lon ko soro to no fo metem bal ho ya sahani balon fawdo to bala donc la tara man bebe tem ha be saha kanga ne se bab manu ti halala men yam ko so me sise wala ten ha hijim be zinga jaman ti pa miliki ihrama sabu wala ba fo me handa be kane ndigide ten yi ngilmen na bo shom sa men 20 km katek kanyata mali karma se ba wa ya hafo se ya ka shi hede la vela kol ko le to vele la do le suto ka shi hede ale donc on am comment ya halal ne yam tawaso yam hambe bon ihram poy inna allah yahkumu ma yurid no nam bude asanat ko dele en man ya halal e tin le yaksa hadingi ti ka shi hede fajila nam bude ko to ko bura handat to na يا أيها الذين آمنوا يا يمن ابن سلام هم قصدنا والنعمة لا تحلوا شعائر الله لا حليا بومنين ونم سيل وهن جتغي نم سيل وهن جتغ بومنين يمراتك ما نتالي حلالك أن هلا ابن أباس يلم تبوين يمرا ونم حرم بومنين يم إحرام وانقطع يمرا نتالي ما نتالي حلالي بل بوم يلم بين يا حلالي ولا تحوسوا ساقدمه ene la irama saati minna maharam do yam moron na wati na halla ko ko waje tiya ya yam tananay latna ba so handi ko mo bale ngoro to no wala runno wa mo fo hanjete fo kale ne aboye men dar pango to ko bale wala run yam hande do fa jinni o mikiremti ihram yam handi ihram nan tiga saati nan cenga kanti to moto nan le kanti moto fa de le ba tengo po donc wayan ruhi se tan so yel ka ven quoi ela pinda bane be men la la tan ho zi balo bale ni yo men la handa ya village te yam ha yibi do bala ya tan la fa jille donc na yanda rumu be yam handa tan da si ka ven quoi donc ya wannan zarbo tem wannan miki ta ka si hedo on pa me haram po mo ta ti shi ke le ye lafi yam yinga bonna no buro fa so mun tala lafi sa hawa ko wala shahr al haram rali ma nim ya ha ti lo horum ki de po zabal le halale mana la tuhillu shahr al haram lo horum ki de nya kabran ba ci ka sam zaba ko ya harawa sakima ne ta zabal le halal ko wala al hadiya hadiya wa rum yasa ti hijim de poa telam ti
lo ko la la go me sanay to me bene fo me na la mane ba sanna ti atira ti fo kurun le se fa ji la ko be bene donc bamburu fa bamburu la bon ti rum ba la bon ti hadiwa donc rum ba me hayam ko somme mana boy man to ko wale wa halale bahiba bale tare ziga ko sahana wa tatembe on ko ko nam wala al qala'id la rum hningo simana boy o fam pitbe o bibulo donc fanji la hadi wala le ron ye on détail donc on bale yemen tien pour mbene il faut en tara so rum ning ti hadi wa rum fo me manda boy pitele bum ne te bank tien wa saba ya rum ho réserve natna wa quoi et tora si sabe wala amin al bayt al haram non la le moronda wa zabne ne bi soram to ko no wat boy lo horum bo wa pour na to man hejimle le do man wat na man hejibu tim ke ti akai donc la ji ta kabi le wat na man hejim ho ba ya to man hejim la lo ko non yabtaguna fadlan min rabbihim wa han bor bon yidlam ko yif sabane wali wana la yarda be simini ti wo ngapo ne ba training e sanda to wata meti abon to lobo bal hijim de saha zamala hala mi te ji fa ji no wato gane donc kitam da saha le ya ko hum saha yes kwa ni hawa ne te do na ya ne to rasoma gane donc ne wata be to hat fa ya yabtaguna fadlan min rabbihim ene hum bodi yidlam yif sabane fadla ga yiti bami bora bondo bine ko da me ya so brada bani wali doana no le bor yara tiesa ni sanda han wat men ke hijim de men lawat na ma donc bon fon ji en pasomme en jitabe na wa idha halaltum fastadu yam hawi ihram wa muhaisa yam ha solbe nir fanten tawse ya ma hawa saya وين شوم ساتوموزيني لي برونزوين كان هاندي ميك بي هيا هاندي زالبيتي بابا بابا تشيباراتي اربو يمبال بوبرا ساوا تو يزوي بيفو بي لو بولي ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا eti aya kan ale won tara tokkone poro ma heti gon jira wala amin al bayt al haram ni tolo wat fi jinu yam ga jita ko ba zabane ani yelen te wala yajri man kum shana'an qawm sigama kisigri te zama man yam wen him kisigwa kisig kan arawati gan tal yamba an sadukum anil masjid al haram ti bum ni jidem kisigbe me yabon bale jita ga yam yilo horu mi hele nyinga dille kisi kangara watal yamba anta atadu tiambo manu jugo jugwe ane donc rade tiboy bele am la mi tiboy bislama la hala pipi ba be maka to bi sele winga juguti kayile mento wa mon ko wena mo ko soto lo on tin hijira on tin medine e pour ma hato wale ko bamme wona wa yola makpape lere ye po mo ha em mi me wa je ti ton handa be kanu mo budo zagaram la khari be ne tan ni gi don na ne han ta kanu na yu wala bu ye la woni ti la man tane o jida yam pinti yam kom pa mi hele nche wa yinga yam ye so bare yi kisigin ne yam ti yam bo jida ko to ko man bo to ko le ba wa ko le la eti bo zama o wen kisigira wa kiti yamba na na zuwe bal maana zu kala fo jida ne ta ko wa mi hiro ko bane ngo mi hiro ko wa tole ko wa man wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa dilla songi taba lemma nale la wonjera bal yala yo fa jula ta ko song taba man ro wonjera wo fa jula ta song taba bal sahadin to mbeti ha mikki ne ba be pili hit fo me song dam quoi voilà kale ba so men kayet woti bumbu fa hanne da so me ti manne ko to fo mi yere fo mi yikde ton hada man ko ila tan ton song taba yel ba mazu wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan rawa song tab ne junuf tuma junuf tuma da man suke wattaqullaha inna allaha shadidul iqab la jawna bal winna ya boy ya namas chaqna